Hai, hello, tengap yang sebaik visisin sini ka channel ko nga. Ini ka por kami ka video le sang lagi TVI kena ka tiap macam ka ni. Kandai ka ba special tanga ka banget. Kami linti baru kata manio tentang layo. Te ngalat trying TVI tang ka title ro jangan ka video te kadi siya kada kamera bang atit layo mata jeng satu video pa ada pangai lecem goti ujo jeng sang ila liwat sistema kadi arpon router u jan ta kadi ka republik di te dukan ni kang lot ni kamyo mantit stay te ngi jeng tip hadin tugas ni ujo lek biang si wati lecem doai kelung te apa li u alek tang ba kilaki udar na stay te ngam sim syuk ngas tit online na aris lah keris dengan tip panlong komna superman makan biang kan dengan cukup tut mah te bangatit akan yang suka itu kendiat bangatit akan ero mende bangalau tit nak salah jong la su yarap mani yang taiwan su yarap sei yang mentah dengan sa iPad ski mah dang la sedang yop sa mar malah dan kamplat ya kan ya tambah kadang ngamben si orang pit namar bangi ya temu man lejeng mentah ngibun jelek sya sikim te katarik dengan nempat ya tho te pinsayo ihi video tak ada bangalan ngas tu bangalan kam he kena kamera mentah tak ada ngala thiet noi kan ya te ba da ka phone ro ka storage kam ya ham bat ka ban air ka jenjar tak ada ba jenjar tengah mansi ngasih kan ya te chal ni unbox mentah mah menyapai kalau ngomong kermen ba yang biang dong okay, the moment of truth mah ini klik kan ya kermen makan di kebiang anak apa yo kamu kumno yo ban pentai mar online sama nak om oke chalo kamde kuma flipkart ila ni gimar ba fit ki open box delivery ma kum kana ka mem dekat banget karena ngayo open box delivery swa bangan sim dipilih swa ni check swa nasa sim pat nasa accept ya kana chalo let's see the oh man spoil box tah bo side ya to kumna no should be baik sana semua Amazon chalo tantanang look guys look page of pima kan dapat page dan you dek itu nga oh ada kompom kene guys salah oh kene bad iam DJI Osmo Action 5 Pro nanti ada 5 te nomor ba ka full la biang hi te nomor ba khambiang susu dengan mansing lah ris lah keris mah sila tit na bahas na bala tit mah blenya yu tang ita dia sa kam daya carbon dengan sing asim ada kan mentah dengan saya page po nga hakan jing packing te nang TikTok ha pat plate pat nang seal bag te tanghang dia lah itu baka biang saya sepok ini pet kalau nah adventure combo kadi combo mah tian yo lot kini ki battery art lightly charging case stand te sampai apa te tah na slam show ni pet na spa mah this time mah ibu buy box nang ong tama ani ya kan tengah up kami nadu menang laku atama bom dan poisa mendon ni man taru mendon ni dia mangan asulong pat pangaris lah keris kan ditau beri waris ben la syarap ni yang tang la supan keliang dia masih mi mai yang sang kwa masih mi mai tamalong ba mi alan si silong kimdan silong jenjar yo kadang tak dukan ya muda tama kai kimdan stock lah kidan tang kiwe ki Osmo Action 3 kidan 2 tangan kwa itu kwa kan ya yo GoPro kidan sini ada Highland ta Reliance Trends ru ki sibuk GoPro tong lantar yang tan utang GoPro itu sama DJI mar balai ngacus ka DJI banyak GoPro ru namar ba GoPro bangai sekarang ni nang tai ki kam hang kam anda do kata mau punya compare begini ya sagi kadar kam donar ne te layo lo bunjan tak ada ngacus DJI ini kawan asli box dengan klip cua aksesoris mah ini kawan asli box klip cua nih aksesoris kamera sim aksesoris
Nè bữa rồi chân lùng nhập cho wow nice nè chúng ta đạn clip lòng clip nếu charger nè cái manual ngan sapuli ngan caka panggil no stiker ngan setang nih kan charging case buat bateri dan apa template kamera mata stick wow nih kan stick bas bah alang neru tuh buat saya ke box kene kan kemin oh my goodness kene wih nih meluk wan penjak yuftem beli si ai kena tisu kejemut jong ne ke dewa ki absorb ya ki subuk dan moisture dan making absorb berkait open terkong teh ya ka jaka bu juti ne bu kamera ne kin absorb begini kan dan gini wadum julong wan bang ne kan kamera DJI Action 5 Pro wow kena kapan sap pigalam lenti kapan sap iya pipar kok di lembah ini nang di kamar kan rumah ini tuh and then this one and then issue ini ka case cover pecah dengan plate chopstick banding komtam mama wow smell brand new curang li this unique stick ini charging case spot ting mi nam light mi mending di piniwa ke bateri ke dalam Mustang lada full kapan green lada red kemud totally empty orange kemud middleแต่kan ka kia san phila apan kam kum power bank ro kan kam dei ka power bank ma ba phila apan charge ki bateri ki ne kam dei kan ka tang kia so pin charge ki bateri kini ki bateri te kini ki bateri pat phila apan kam asa power bank ya ki phone ya ki kan charge pi no cable direct bisa phone ta long kala charge te jalan ne pe ni bateri kini ki bateri mta nomor kan ka 5 pro kala kambas susu nomor ba kala 1950 mAh gitu tenang ya plate kumeta ani sing im kalau no biang anyat hit kumna namyo show long magnet basic case bro charging ka case ko boy kata ya ka kamera nasa tap sibat tingna to na patpiat bu side teno cable turu saina den bu sai ni bu la jong plastik tuh kini di ban pendan ya kamera sapni bisbat wow jemput helmet ngayo way okay this is nice nete tak nak kam satang dang la yo ka helmet jong la jong ka biang nomor sila penat lang permanent man gini ya kini orang ngam letip to ma ibun yo ini ngan hapuli songnya ngam tip itu okay ini di magnetic mount kamar kini ki DJI mata ki wan magnetic mount kim dei sudah ada gitu ki basu pendan di magnetic mount baik mas kam sub allow and then the last but not least the camera the main kalam kan am dan cuma tahu itu so cute छोटा लेकिन cute ini banyalam yang aspo banyalam pikat sabelet banyalam andin mang update di kini tiari ne ka charging cover no charging case stick magnetic mount kena kamera itu sebentar undang update masa pulih ini rubai jalan ini permek ne kena mentah let's take the middle one okay how to tap is it like this oh yes okay jalan pit na try kan wow so nice aja bawa hitang rakti kapan si on ang nih
Tuh kalau on. Oh, nang nih. No man, I don't want Chinese. I don't understand Chinese. Hey, panang le atau. Okay, let's select English. Oh, ngan hap download juga app. Te pai ba app sendiat mo ngan download juga app kan dia ngan seperti ngan scan juga ni kan nomor ban activate kan ya dan kaman scan ni kan lembar phone. Te wait a second oh. Ngan pendap juga ni kena berhak. Te suama sedang haban pulih kini kita kini kita ngan haban ya lembar gitu ye. Te kini haban pulih nomor ba ngabak tem kena ngap scan ngap download kan ya. DJI Mimo app ngan download itu. Oke, kat ba kadang ya kijing download itu ke app nomor kat kaslam ha tengahnya pandaknya suakin ya mah. Uni di rong hang to. Itu and then utuh ini sebenarnya tuh weh. Tuwei shwa. Tuwei ro have you see tuwei. Orang have you sing hap nak jaka helmet mount ha. Nasa tidu tuwei ro bolong ayu ngan peta ro ne pan ngan use tong ne. Te lo DJI ngan setam hawe pi nomor ba hang ni ujur la ta dengan penbut ha. Ta do ini kan. Stiker pun itu mah. Ban ngadon gijuk laingut. Te tong batai pi kan dia sepang kan kamera Amerika. Teman kan ya kan kamera Amerika na flip kan. Kamar ngayo offer proses ni. Nanti ko pasti sepa aku 2GB data Samsung. Makni memory card dia bagi long load kata badi tang badi memory card along ni dia rumah kidang dijajak memory card belum. Ki accept itang ki V30 memory card lagi V30 ki long hakin ki DJI action camera. Ini. EVO Plus nanti dah kan ya ngacatit sekawai. Daka Sandisk Extreme. Ini V30 kan ya. Kita lagi jangan jemput nak polis pangkini baru kaya sampai di internet pensa tips pangkini kini. Ini malah hab malah jo ini. Ini. Pet kini tu. Perkap cuma tang na ini ada. Ni ring video ni baru kaya kijing ki video ki baru kaya datang ini ada. Ani kijang arab khora ma te berapa lagi tentang pertelang boleh kan long duna vitamin tamlele kelat ya tu la tit kamera halam ya ni tap nang ni ta asal use ben dan jaga tap ni kini jaga tap memberkan app ni ja nomor di barit tu na tap tu segiwe yang ni ada ni segiwe 64GB Samsung itu labas itu ro tela Arab dan masa inbuilt storage ini kalau ada lupa 43 atau 47GB terakhir kan lupa 47GB kalau ada lupa kalau kembas layar Arab saune 128 64 ada lupa latip top datang tip ro tambah list skim hati ini nomor apa storage tayo menyalain kansa tan kam ha ya charge kansa dan kam space mata mar bang anum la ban edit itu kasni ana edit na lawan pai terkadang harus store bank nilai storage kala boni chong ini pen dak adap na download one eternity later CSP bye flop untuk kamera mantan bang la pen EP mentang lari hadin ketukat nisngi ketukat kamera wala pen EP mantan sepang gitu bang la batai sepang ketu mantan ngala pen pai singsa hadin bang download itu ke app ngadap on kamera ya kadang-kadang ngasem ba ka don jing thot sisa ka front screen mak LCD kam tari kam show kami hiru kam ngam tip na ya daw kami tang tibar na khamal te namar ba ngasosi namar ba nglayo atau ma saya keti nglayo teng lasosi kam ring video kam itu kasni lasu ina anto jing sang lamut manum upload hiru tama perkara to ja bang ala snal tama snal pendap sendan te kasu jarang kat ba jo lingwati na omtasngi te katu kamera to bang ala dapat kini meladat katu ladat ngaladat ban return Amazon ngaladat ya phone pat ka baru Amazon nang tei bagi inang trade jong Amazon te kila
yang ada bataya ka reason mah balai ba kwa meritan nama rok long tang tat ya oke pila meritan te kam lele te men dapat sudan bak ba uju ling watina te na skorpan uju to la pentin uju i namar ngai la kam yo le namar ngai dan terus sini emta sa balang di sini te ya pen kre mah trai balang ting pun kam la kam dai la su pa uju to la pen thiết te ni la yo no ra ta sini pen ada nanti te uju la pen check lo stay no dong la biang lon saya warranty rumah ba hitch na offline teh online teh jenjar le warranty ban claim ngam tip yo kasuk ngam tip rata bang apa cumlin mah tang on offline teh kasuk ngayo snap teh lo penti ujung meneh ka kan nih layo kan dari koi kam dit kuju api pit meneh mah teh ladap unbox ada play uju ada connect ada ring video ada trend tong kadang mah ang yo pas ni yang ter trial mah wale kata teh kulai si bonjo teh ini pet mentah mah gini pun masih gini accessories bawa ke cuy per te toh in connect kan kan le be connection ngap li support sap ni pi mah ting la depan connect mantan connection ting la pendat ni kis kina dong sedang te kla biang lot la long lot dengan pen mek mentah mah let's see ada tab member card ada tab hero teh kelangkom nih yes oke at last kalong tuh kalong last time kata kawannya ada penpai kalong tangkan nih kan dian kamlong fi ngam tip dia nak last new try na do factory hi teh ngalayo on keliang aptin ujur kan teh kan teh kalabiang don teh nang ni skamat teh ngan yo on ring video na beda kan nih teh up ngan pen mek ini LCD beren ide pentang ada pen mek LCD beren pet yeah tuh kan iya jong mata this is me hi hello layo ni pi kato tem nantangan yang kod lagi video te kal kamjrong hi so ye tentang nis kamat dengan ring video na beda kato stang nang adan hang bang adan kaman zoom mai dengan phone ni te komisi boni pi wala support ma ka ba min sim yang ma man thiet skini kini ta bangala man thiet ma bangan wah ngi hi kan man oi kasni kan yo je kan don mi ma ba kan de ro ka habi ka janga bang stunat man le kini bara te kade ka jing ai min sim ku jong pi bangan stunat man ring video man la youtube ko na ma te ta ngin sai kendo pa chkoi par ka video next video te ngan sa ring na ka to saya pek ma quality ka lang no to bye good night see ya